Ole vuin hi November ni som pakhat sang ni som ni panga ni ya mi pui a oi lo ngai thaliangu pu editor le mi pui a o ngai thatu te chibai ka bu ka cheu ril ruwa om te ka han sei le tiang dampa ba election chu kan lo thleng ta eng party tak chakang mo abial mi pui te a ing hat dona ma so na du tu nge tam du lo tu tia chiang mai dona ni party rui chila ram le nam ma so na ngai to mi lo te hi kanin siam thata ngai tak zetani tu party mo chuan na min lo pe ni mai theya eng na po niang chumia wanga ril rudang pungam mi lo le sahuai thingvon tlat na kan pu te rawania tiang chi hi kan ba sana hunani eng party po ni se an na thole ram an kai shwaida na zira mi puiten ril ru kan siam rem hi kan ti tur ni vein ka ria kan ram siam thatur hian party shwai tu te hian an siam thavek thailo mi pui te hi kan ni a siam thatur zok chu he hi kan hriat renga ngai mi pui kan fin lo chuan mi pam ham te kuta zoram hi awmanga atuar tu chu mi pui te kan ni le don tho tin thu dang kan lal i suwa khan khovela alo pian khan tu nei nga la ni kha a tu po rorial tu lal berani ama wangin poisoi lo nausen tam takin an tuara ni kha chu tiang chuan midik le tha te hi erle soisel dota pu chia dan ni du hle a pathian thu chuan an ra in shemayang ati kanram hi pathian du zong le mal som tlakin enkol tatangu soitura tamsi du tok phot mai teang he channel hi pathian in mal som zel ro se arel ramveitu pu editor mi pui awo porin tluanga hi mi thale fel in ti ya MNF in kumsom ni chuang fe ro an rel to mai sia engang mi thale fel nge an ni le engwang nge dampa biala vo in thlenga motor lu lo na te alom thei mai le in ngai to chi kula muhil to lovin har to ro khai tu na ba election ani ya a tua te po tling se ma ba kum thum vel cho an nei to a opposition MLA tur hi khovel zong zonga mi thaber ber thlang tling ma se ruling ho hian thil zong zonga an du chuan an block the ni maya general election emo sarkar om lo la ya election ni se i du chawamin ti te po hi thlan a ngoi ngoi ka ti ya tun tum chu khovar lai election ani ya sarkar om to sa hnuaya election ani awangin mi a le miang lo in ni lo chuan thlan turin she memang opposition le ruling hi chu leile wanang tlung zeta in thlawani ti hriaula in bial dampa changkanin du chuan ruling hi lo thla thlam lo sha mang chewo in shil ngai lovin ruling ni theina heti khopa chance thaom hi lo bopel lo sha mang cheu dampa bial mi puite u bial dangte angboka changkanin du chuan tun tumanga hun rem changa om le ari nom lova general election ate chuan thushan lo ni se tun tum na hi chu mi a kan ni em lo hi chuan kan vote tur chu kan hre mang chu mo dampa bial mi puite u muhil to lovin har to ro u bai thang liana ton sing tukin jing lama tangin dampa bial by election vote thla ka ni a he tho hi atlai chhelutuk lo tura nga yang pu editor chibai le lodam hrisel zelin platform thatak lo ni zelang che thil pakhat kanui ti za tu chu number sangkhat somsari palina khan MNF pa khan Assam Rifles chuak te kha MNF te lo ti hlotin sa ZPM ten an ron nanga tiang khan ka lo ria kanui hi ati za bang lo MNF hi ho kha chuan aning lo tha nen lam son chwa tumin an beya an thei mai si lova an mangangin tektik chelutuk mangin game an play ya an kel sakan na bel te nen laman chuak ta an ti ani kha tiang Mizoram mi pui zong point dot mulhum ti kan hriat mang chung po hian dot an han soi ngamania ti hian hei mai te chau tang po hian tu party nge do thei ber ti hi neutral te chuan kan hre chiang le zuale atom nan pu editor Assam Rifles te hi MNF te son chuan ni ta se chuan kahnar hi i scoot tin ka mu ka ringe a
ngai sampa zoram thanna duwa pu editor zoram tana ka ve kana pui ve tiang i chandel kal tlangin central waimeten sai rang le kon pui in kar kong anen kha tha ka ti president thu soi kha sarkar ma sa tangin ka ve to a NHIDCL company hi company chetak nin ka ria kong an siam le en kol that pakhat ma om lo kan sarkar hian company tha la lu ro se ti chuan kong tha kan neyang tun hmain brigadier puchena hun lain BRTF in kong an ron siama he tianga kong chia kan nei ngai lo central waime president soyang khan NHIDCL company hi anrama ho mai se thang ngak tei pu kan sarkar thar kalphung thar hian Mizorama sipaya lak reng a hian written test si ban se ka ti a chan chu sarkar hnuaya HSLC board exam a pass an ni a test le kher hi zong thingtlang tlangwal tan tlina har deuh ani bai thingtlang pa zoram mipui awo ka hmai ngai lo ve rei tak ka ngoi hnu in ka lo pau ve le do ne hun kha le chen congress party le MNF party sarkar hnuaya kan lo kun ve to a pu doma chief minister ve hun nga kin beidong lovin ka lo thlir thin a chuanam zia le ramtana a in hlan zia te le khabu hialin ka chua ve a ZPM candidate ma saber ipte pui ban na ni lo lai po a ban na om chun ka ni ve nga tani huna kal zela congress atangin mihing thawak lo ten min ron chi ma in nar chi ani si lo afong wan tu ani ta zel mai box si ke chu ka kun ta tlok ani hi chief minister special package tal tin ka deal ve a enfia po huamin ma ka la ve a GPS camera nge in ka malak na po ka thelu ta bank account number thlengin min dilangin ka pelut ma se MNF vote tu de thovin min mu khal le tho hei hi kan pu ber le speaker tal hian min lo hriat pui ve te se ZPM a kaum rengang call to choya pu editor he ka thuron thon hi min lo ti chwa sak le ram la kalom hleang tun lai kan youtuber tam tak hian viewer an du lu ta wang hian thil ti chwa om le om lo po hi an thlang to lo ka ti mai tun lai video viral pakhata school nau pang pathumin kan chief minister sa om tak pulal doma open letter an thon hi nau pang ril rina phak lo puitlingin viewer an du awanga an ti tir hi thalo ka ti ya a chan chu ram khata ho tu lu ber he tianga fiam thu tho na kan mang hi chu a fu te chiam lo ka ti entir nan sarkar khalngil nan an ti divlo shilshia nang ni se chu thu than he tiang hi chu kan chin fo lo wa tha ka ti tak zet mi pui ten ro rel tura du taka kan than te an ni ya keinin kan choi moi thiam lo chuan state dang hian min choi moi sak don lo ingen fia na ni mangangu SCDRR sia ha pu editor chi bai le Niria thlasom pakhat sang hi somhi panga inrin ni zan chanchin thar kangai tha chu ka thina khei zar mai MNF party treasurer pulaw ruat ki makhan tuna kan sarkar thil ti te na takaron sei selin engma ti nei lo le lal ngai lo la lana an lala kha tiaron sei khan ka thina tirim zar mai ZPM party hi zorama ka om to lo hnu ramdanga na thoka ka om hnuwa party piang ania voi khatma kalavo lo party te an ni ma se an ro rel dan le ram an shoi dan ka lo zir ve reng thina tla khwamin kan ram siam than nan chuan kan thokang an ti ya an soyang nge in na po an thong na ro e ai kal lak ti top te hian vote avan hip lo em ma se kan ram ma mo ni si sarkar na thok zel thel te ve na mi puiten sarkar kan ko e theinan office a biometric an da sarkar na thok an control te hi mizom thotan chuan avan hokem ma se mi puitan ro awa thasi em sarkar na thok la kala mani party te du sakbik lova a chale tling an lamai te hian an party a thei to wa thok ve te ngei po a kwai bet lo chianga
vote zon na sarkar na thok lak te hi an hmang ve lo chiang mai chuti laia min thada le diglo te thawang hawa an vote be seya lal ngai lo an lalana an lalakha ti trong kampang du tu te hi ram hmangai tu politician ni lovin party hmangai tu zoram hmangai aya sum hmangai tu politician an ni zia lang chiang hle ani hetiang mi politician hlem hle le ram hmangai na nei lo mi doi je pho hi zoram ni puite u I phum bo wangwang ngamangu ke ngei po hi tun hma lama chuan MNF le INC lo vote ve to tu le pulan man zuala MP aronin candidate po a lo vote ve to tu ka ni ya tun hnuwa chuan MNF hi ka vote le to ngai lo wang ka ti ani John Tiapa Mizoram pon pu editor vul zel turin du sangna ka la na che I channel hi ka ngai hluwa ka mai ngai lo chu ti rualin lung lei pa in tin loram nga ka le kanchi minister aron chachwa dan kha mipui awo sangkhat somsari palena mi kha kalo helve dewa thudik chu mitam zo kinan hai lo ve thusil tu bung thumin engkim tan hun ruwa ta oma tiangin kan zol nei ten kan rama royal tu tur te chu symbol mangin an lo puang vek mai sia adik na po kan hmutanga MNF te hun po aliam tanin ka hria anti swale do soi te po hunin aliam puita kan pathian hi aka thu chuak thil ti nei lova ale le lo tur thlengin bible kan hmuwa awalo mom em keipon ka vuiliam na reita MNF atum tenin mangtha thate apa pu editor thaberle kanram le namhangai tu kanlarpa iso krista hena ta khongai na le remna mangai na te inhe na omro se avoi som hi le pakwa na tan ka vei zong te karonal sopui lenge o MNF party te hian kumsang khazakwa somruk paruka tang khan anthil ti apiang chu pathian du zong chia ti zel turin pathian le kanram tan tin mipui te hne na war takin an soi thina ma se kan pathian hi ainang lo nge kong chong kan siamang an tia an siam si lowa nuai thum kan semang an tia an sem bok si lo pathian an ti hian do soya mipui bum hi aphal tina ni maem Puzoram thanga ex-chief minister khan chakma autonomous district council kan thria tanga tia a thiat bok si lova thia an hein chakma te po mizo nama anpom tamai emni chakma jinga MNF party te dinin MLA po panhi an neya MNF lampum hi Mizo National Front tina nin ka hria mitin huap National Front tina ni zo gem ni don Pulau Doma Chief Minister Zaum Takhan chakma te chu Mizo an ni lo thole MNF party a antel ve thelo thu a soi te chu MNF mi then khatin an hele mema ko thanu ba pakhat poin Pulau Doma chu o upa te ni sia hetia amizo puite asoi chewak wak mai hi chu apoya ni atia Pulau Doma hian thudik tak asoi zo kani MNF party hian mizo ni mi alo chakma te mizo wan pom tina ni ya pom lo ni se chakma jinga MNF party an din hau lovang bai thingtlang mi bai vai pu editor samhul pha tha singni eng nuam chi bai le kanram omdan tu rel fel to tu kan pathian chuan pastor chonan he na chuan mahar sabat lai inram omdan tur chu karela karel fel vek to a tu man an ti dang lam thei to lo alo ti ya thil lo thlen zel dan hi han thlir wang hian zol nei ro puina lo puan lo khi a thleng mek zel ni na lang then khatan chuan heti lam hoi tran chana thu karon zia thin hi ninom lam te po ni mai theya amai ro chu lo muthiama lo chu ve thin te tan chuan ngai vena hun tak zet thung ani maktak main kan hun tong politics lama ramle namin kan hnung lama kan hun ton to te han thlir le thian kan ham zol nei hrilok tu te zinga hian pastor chona hrilok na hi adik zela a hrilok na inlar na hi kan thlir chuan kan ram khu tu te puan sen puan dum le puan pol te chu po chua ani to a
tuna puanvar in a khu mek na hnuaya kanom mek ni na langa chu puanvar chu lal lukhum nei tu chuan lal lukhum a khum tira tuman an chu sak to lowang ati zui bok he tiang hi kanram om mek dana ni awang hian soitlang lo loila lukhum symbol nei tu tuna sarkar mek ZPM ministry tan hian hlo turam tat lowani tun dampa bial by election a po hian vanlal sailova hi tling ngei tura ngayani tin a chan dang le a chuan in thlan puya khan ZPM hi party piang hlimania minor namte rule chakma abikin anu palam ho te khan sarkar kalai ZPM chu MZP te anga zirlai pol pakhat ve mai motiin ZPM an lo vol lo pha tun din hmuna chuan khatiang boruak kha aum to lova sailova tan hian hlo thona chan tura om lo adang le a chuan dampa bial mi puite abikin mizo tamna khwa te ho khu an har chuak ta kumtam tak chung khan congress le MNF party ten bial nu fum berte zinga an lo chwa to awangin mason cha gen an tui hal to ruling bial ni hi an tum hle to hun rem chang bo pel hi an tum lo chu lo le a chuan he bial mi puite hian sarkar lai candidate ngei mai ni bok an bial chul chuak sailova an vote ngei arinom adang le a chuan ZPM MLA te le an campaigner te taimak na ra anianga chief minister hi chu sailowa lenga data ila an minister le MLA te ho hi mana ka thu zia khan kumchan ve aral meu chuan an hriam hrai toang katia ngein an baktak to tlata an torhlelom to riawani opposition party candidate ho le an campaigner te hian an zuam sual ni berin alang social media le press conference lama le total ban hoi hota tran an han lak viau point asong solhot lutuk lovin a hriat adik tak chuan dampa mi puite hi mobile phone le social media ron chawma a an do duan ti derle an vaube mai hun la ya an bum chen ang kha an lo ni to big chat lowatin ani tun mai po ni lova nakin hun lom le zel tura zoram politics a congress le MNF an ral thei mai dan tur hi kong ni vel le ka chuan ZPM sarkarin ram le nam mangai na tak tak ne na mathar an lak na ti thonop dan tur ringot an ngai tua hi an tlak chet pha do na a chan chu an ni ai fing jok ten dik taka thil an ti zel don tho wang hi ni ya tin do le thu dik chan ve soyan chin le an poisa lo lu to khi ani bok chu lawa chuan an ro re la ya dan pal zu le poisak na nei lo le corruption laka an lo filhim lo zia pholan ani zel wang po hi ani nge yang le a to bera chuan pathian ming lam reng chunga a thu oile chong mia si lova ro rel nan local pui to thin wang hi ni nge yang ZPM party adik theyang bera ro rel nan kalpuya wanga lalpan mala somna sajia hi andar thalanga nga ya inen fiana na manga simna chang khriat anta na thaber ni na lang ele sila aizo south awangai nom mia thin em o ole khati chin kha voin tlai ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le a thu tho atlem le tariau maya thuran thowar sau turin clear tu le ngai thatu te anin som thar le ani e hun man nom le ve kule